Mir Boži, Hristos se rodi. Danas se rađa Sin Boži jedinorodni, sjajnost slave njegove, obličje bića njegova i večnosti njegove, očev izraz i reč, onaj kroz koga je i vekove stvorio, kroz koga je postalo sve, vidljivo i nevidljivo. Prošlo je evo više od 2000 godina od kada je u Vitlejemu, judejskoj varošici, na domak Jerusalima neki neimenovani provincijski činovnik Rimskog carstva zapisao 2 imena, Josif i Marija. A verovatno je nekog od sljedećih dana u toku popisa stanovništva dopisao još jedno ime Isus, kako je nazvano novorođeno čudesno dete. Zapisao je sa jednakom ravnodušnošću sa kojom je zapisivao i sva ostala imena prilikom popisa i ne sluteći da zapisuje jedinstvenu, neponovljivu ličnost, dete koje će zauvek podeliti istoriju na istoriju do njegovog rođenja i na istoriju po njegovom rođenju, a čovečanstvo na one koji su bezuslovno za njega, na one koji su protiv njega i na treći rod, one mlake koji su čas za njega, čas protiv njega, ali uvek sa zadrškom i odstupnicom. Pomenuti popisivač nije ni sanjao da novorođeno dete, odnosno njegovo neobično ime, Isus, Spasitelj, predstavlja najveći dar neba zemlji. Njega i njegovo ime blagovestio je sveti arhangel Gavrilo, presvetoj i prečistoj Djevi Mariji, potonjoj majici njegovoj, a time i majici svih nas. Ta ličnost i to ime zalog je pomirenja Boga i čoveka posle čovekovog otpadništva od Boga kroz greh, zalog oslobođenja roda ljudskog od greha, smrti i đavola. Koliko bi se on tek začudio da mu je iko kazao da su o božanskom detetu rođenom u pećini, u ubogom skloništu pastira i položenom ne u kolevku, već u obične jasle za stoku, znali i govorili drevni proroci vekovima pre nastanka Rimskog carstva. A kako bi se tek prezrivo nasmejao da je iko stao da ga uverava da će Rimska imperija propasti i nestati, a da će nepojmljivo za njega i fantazmagorično nebesko carstvo na čelu sa tim naizgled beznačajnim detetom biti nepobedivo i večno. Da, činovnik je zapisao ime tek rođenog deteta. Ako ga je uopšte zapisao, verovatno i ne videvši ga. O tom detetu, međutim, proklamovali su eksplicitno ili implicitno sveti proroci Isaija i Mihej, kao i drugi starozavetni čuvari i učitelji vere u jednoga, jedinog i istinitog Boga i Gospoda sveta i čoveka. Sredinom 2. veka po Hristu živeo je filosof po imenu Justin, čovek koji je čitav svoj život posvetio traganju za istinom, ne za jednom od istina, već za punom, konačnom, apsolutnom istinom. Izučivši nauku i filosofiju svoga vremena, otud mu i naziv sveti Justin filosof, i ne pronašavši u njoj istinu, priklonio se hrišćanskoj veri, potvrdivši svoju privrženost njoj mučeničkom smrću za nju, zbog čega je nazvan takođe sveti Justin mučenik. Nameće se pitanje, šta je to što ga je privelo veri koja je u njegovo vreme bila surovo gonjena? To je svetlo znanja, odgovara on. To je uzvišena i nadumna hrišćanska mudrost, mudrost hrišćanskog učenja, tačnije otkrovenja Božijeg u Hristu.
koji i jeste ipostasna ličnosna premudrost Božija, darodavac prevashodnog bogopoznanja. Na samom početku Svetog Evanđelja po Jovanu on se naziva Logos, to jest reč Božja, smisao, razlog i svrha svega što postoji i živi. On sam postoji i živi od iskoni, predvečno, u Boga. Kao večan i sad bespočetan Bogu Ocu i Duhu Svetome, on je i tvorac svega, ali i izvor istinskog života i neugasive duhovne svetlosti. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. Ovu istinu snažno ističe Sveta Crkva već u prvom stihu Božićnog tropara, to jest svečane pesme na praznik njegovog rođenja. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, zasja svetu svetlošću bogopoznanja. Završnim pak stihom tropara crkveni pesnik naglašava da se na Božić predvečni Bog nas radi rodio kao dete. Zamislimo samo, predvečni Bog i na izgled bespomoćno novorođenče, a jedna te ista ličnost. U kondaku, drugoj himni praznika, ovu nadumnu tajnu naše svete vere razrađuje veliki vizantijski himnograf Sveti Roman Slatkopojac. Djeva danas nad suš što ga rađa i zemlja pećinu nepristupno me prinosi. Anđeli zajedno s pastirima slavoslove, a mudraci zajedno sa zvezdom putuju. Jer se nas radi rodilo dete, prevečni Bog. Bog dete. Hristos se rodi. Kakvo čudo, kakva tajna, kakva blagovest, kakva radost. Majka svih naših radosti. Ali ne zaboravimo, u svakome od nas, do kraja ovozemaljskog života, živi dete. Otkrivenje Božije, darovanom nam u Hristu, Duhom Svetim, upućeno je upravo detetu u nama. Dete sluša, čuje i šta više, duhovnom intuicijom razume ono što mi takozvani ili samozvani odrasli ljudi niti čujemo, niti razabiramo. Dete u nama zahvalno odgovara Bogu za radost Božića, radost za koju opterećeni, posustali, cinični, to jest ogrehovljeni svet odraslih više nije sposoban. Čast izuzecima, naravno. Verovatno se još jedino deca ne čude tome što je Bog došao na svet ili sišao u svet u liku deteta, bogodeteta, čiji lik do danas i do veka svetli sa svetih ikona, otkrivajući nam ono što je najtananije i najradosnije u hrišćanstvu, tajnu večnog detinjstva Božijeg. Budite kao deca, poručuje nam Gospod naš. Ako ga poslušamo, shvatit ćemo sve radosnu blagovest Božića, to je tajnu njegovog rođenja. Dete je bez roditeljske ljubavi, brige i zaštite bespomoćno, ali je i biće zajednice, po preimućstvu, jer ne može da živi samo, bez drugih, bez porodice, bez ljubavi. Bogomladenac Isus je po svojoj ljudskoj prirodi također bio bespomoćan. Uz to odmah po rođenju ugrožen mržnjom i smrtnom pretnjom od strane oblasnog tiranina Iroda, opijenog svojom moći i vlašću, ali apsolutno nesvesnog da to novorođenče u kojem vidi svog budućeg konkurenta u nadmetanju za vlast, on ne može ubiti. Jer ono i nije car judejski, nego car nebeski, bogočovek, koji nije došao u svet da gospodari, nego da svima bude sluga i da sebe žrtvuje
za život i spasenje sveta. On ne želi da ga se bojimo, ulazi u srca naša i osvaja ih, ali ne strahom, ne dokazima svoje božanske moći, već isključivo ljubavlju. Ne vidi u nama robove i sluge, nego svoju malu braću. Njega, bogomladenca, bogodete, možemo istinski voleti samo kada smo dušom i srcem deca. Srećom, odrastao čovjek je sposoban da se vrati detinjstvu. Šta više, on postaje odrastao onda kada zavoli detinjstvo i kada čezne za detinjstvom, za njegovom slobodom, iskrenošću i radošću. A šta vidimo danas u svetu i kod nas? Da li detinjstvo i decu vole ljudi, odrasli, ali otpali od Boga, kada bez griže savjesti ubijaju desetine hiljada dece? Nije važno čija su to deca, palestinska, arapska ili jevrejska, ruska ili ukrajinska ili neka druga, među njima i srpska deca. Samim tim što su deca, ona pripadaju Gospodu, životodavcu i promislitelju, ali i svima nama, vaseljenskoj porodici zvanoj čovečanstvu. Ko je imao pravo da na pitanje o nekih 500 miliona dece koju je NATO vojska pobila u Iraku odgovori da se to uprkos surovosti isplatilo? Ko je dao pravo Hamasu da jevrejsku decu otima i drži kao taoce? A ko izraelskoj vojsci da za nepuna 2 meseca pobije nekih 8.000 nevine palestinske dece, skoro polovinu od svih ubijenih? Ko je imao pravo da osudi na smrt 12 srpskih beba pre više od 4 veka u Banja Luci, sve u ime mirotvornih sankcija? Ko je imao pravo da ubije devojčicu Aleksandru Zec i celu njenu porodicu u Zagrebu, malu Milicu Rakić u Batajnici, srpsku decu u Goraždevcu kod Peći? Ako nastavimo da nabrajamo žrtve dečije Golgote, od Dahaua i Auschwitza, i Jastrebarskog i Jasenovca, do današnjih stratišta širom sveta, ova božićna poruka, draga deco naša duhovna, pretvorit će se u beskrajnu tužbalicu. Treba dodati i zlokobnu činjenicu da su odrasli uspeli da stvore društvo u kojem je sve više i dece nasilnika, dece zločinaca. Primjera je mnogo u Americi, u Evropi i drugde, ali nažalost i u sred Beograda škola Vladislav Ribnikar dovoljno o tome govori. Sve vas, braćo i sestre, pozivamo na usrdnu, pokajničku i očišćujuću molitvu za decu i za sve ljude u našem narodu, ovde i u rasejanju. Osobito za napaćeni, ali uspravni, verni i hrabri srpski narod na Kosovu i u Metohiji, kao i za sve ljude i narode na zemlji. U turobnoj stvarnosti današnjice naš jedini odgovor, dostojan naše pravoslavne hrišćanske vere, jeste božićno slavoslovlje. Zato slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Danas proslavljamo divni dan Hristovog rođenja i ovim rečima božićne pesme. Bestelesni se ovaploćuje, nevidljivi biva viđen, nedodirljivi postaje opipljiv, van vremeni dobija početak u vremenu. Sin Božji, sin čovečiji postaje. Danas nas Majka Crkva poziva, Hristos se rađa, slavite, evo Hrista sa nebesa, njemu u susret hodite. Evo Hrista na zemlji, uzvisite se, pevaj Gospodu sva zemlja. Molimo se za mir svuda u svetu, apelujemo na vas da se borite za svetinju braka i porodice, naročito pak za uzrastanje dece
u strahu Gospodnjem, što znači u pobožnosti i čestitosti, a ne u robovanju samoživosti i bolestima zavisnosti. Pozivamo vas da na Badnje veče proslavite u porodičnom krugu sa svojom decom, u duhu vekovne tradicije srpskog naroda, uz badnjak, u atmosferi koja će vas podsjetiti na ubogu Vitlejemsku pećinu, sklonište pastirima i njihovim stadima. U njoj se na beskrajno smiren način rodio car slave i bio položen u obične jasle, umjesto u kolevku, jer za njega, najvećega gosta, Emanuila ili Boga koji je s nama, ne bejaše mesta u ljudskim gostionicama onoga vremena, kao što ga ni danas nema ne samo u savremenim hotelima, nego ni u nekim ljudskim srcima. Čestitajući svima vama, braćo i sestre, i ovaj Božić, kao i nastupajući u novu godinu dobrote Gospodnje, prizivamo na vas blagoslov Boga i Oca, nas radi rođenoga Sina njegova Isusa Hrista i Svetoga Duha, od kojega i prečiste Djeve Marije on i bi rođen, uz sve radosni božićni pozdrav: mir Božiji, Hristos se rodi.